Notar pride še kakšno svečko, ima kakšen tak take, pride lahko, a ne? Če enostavno zrolate takole, vi imate za kakšen nahrbtnik, za popati streho na glavo, če kar. To je potem ta prava stvar. Z oknem. Ratal je ogenj prigati. A res? Ti je ratal? Taka visoka je zraste. Ma pa pač, kot sem rekel, na eni štibli je več pogankov, se pravi nekako takole pride, da je dejansko zgleda kot nek orel, no. Krili. To je orlova prava. Tisto, ki spulimo ven, nima take korenine, ampak ima tako črno dolgo. Na to, ki pade nekaj v vodo, ki se naredi v obroč, trzajo in ponovadi zelo hitro poberejo. Bodite pozorni na ta košček papirja. Koliko je v rešetu? Kako je akcija? Aha, v rešetu. Vse narazi. A ti dam še malo? Vse 2 akcije ste bili v 14 dneh. So rešili, pošlo, ne vem, malo več deža, se dvigalo, vse narazi. Vse smo pravili. Evo, ta že Večno pa naredim 14 dneh, pa bo skušal. Ogenj je prva prioriteta, ki jo moramo narediti, da držimo, gremo tudi diskutiramo. Je fajn, da imamo ogenj v prvi vrsti. Ogenj je seveda pred vodo bolj pomembno zato, ker rabimo prej imeti ogenj, da lahko vodo prej kuhamo. Če bi jo zdaj kaj zajeli, jo bi prefiltrirali. Yes, I gotta talk about a real temptation. I have to think it's a new dimension. Wanna make my words sound, but I don't know what to say. I want to jump on my feet, look around and meet you. I just wanna go where you go. And there's something I know, I can live without you. You and me just make one. I am dreaming. Understand, that's how love is here to stay. How, I'm not so sure, but I'll never go away. I said, baby, come on, babe. I said, baby.